Adissiatz bravemunde, iei retrobam en Arieja e o cheveio alla montagna. E donc pensavo che seria la buona inviuda per vi fare un pite video ASMR en uscita. L'Arieja è il buon perché è calme, che rende la villa, ma pas trop. Então, nós três raios de processos são pas trop lui. E a mai putem demorar proprietari vivre entre notre come de verdade bonge e tu professor de tout le jeu qui pas lui. Trop blanc. La mer de quoi avec la montagne. Le calme. Le soleil. Mais le frais também. J'aime blanc. Encore une petite introduction per vous mener à la seconde partie de la vidéo. Ave belle ouvi. Une mène des Coserans la seconde partie de l'ASMR. Perché? E beh, tout simplement, hai trovato une foule de bulles. Donc vous les lâchez pour fier ça. Per vous appassionner per la minute che viene. Buona relaxation. Addio.
Allez, Adi.